Muraho neza ndabasuhuje kandi ndabakiriye. Ni karibu ku Isamaza B. Ku Isamaza B nk'uko bisanzwe, ndabasuhuje inshuti zanjye, abakunzi b'Isamaza B. Nari mbakumbuye. Ese nzaza mubona nari mbakumbuye buri munsi? Nari mbakumbuye, hari igihe nyine ndakora buri munsi ariko bizagera igihe bikunde bigende neza. Ndabasuhuje cyane. Turagarutse ku Isamaza B nk'uko bisanzwe, umugisha mu kwatura neza. Reka nshimire abamaze iminsi banyereka urukundo, bakoze subscribe, bakoze share, comment, like. Muri abantu beza ndabazirikana, mubarikiwe sana. Uyu munsi ndi buganire njyenyine, ariko si ukubera ko abo tuganira babuze, nuko hari utuntu nshaka ko duclearinga tuvugaho mu biganiro tumaze iminsi dukora, ibyo tumaze iminsi tuvugaho n'abatumirwa. Uyu munsi nashatse ko tugira icyo tubivugaho, tugerageza guclearinga bimwe na bimwe, mbese tubyumvikaneho, tubigendanemo neza. Murakoze cyane. Hari comment nyinshi nagiye nakira, umugisha mu kwatura neza. Ibyo tuvuga cyane cyane ku muntu ugeze hano bwa mbere, dufite siroga ivuga ngo umugisha mu kwatura neza. Umugisha mu kwatura neza rero cyane cyane twebwe tubikoresha mu burere bw'abana, icyo bita parenting. Rero tumaze iminsi tubivugaho, tumaze kubikoraho ibiganiro byinshi. Nashaka ko tuganira muri make kuri commentaire nkeya nagiye nakira, nkurikije uko abantu bamwe bagiye babivugaho ugutandukanye. Uyu munsi rero reka duhere ku ijambo rivuga ngo ni gute abantu ba couple, umugore n'umugabo, bakemura ikibazo iyo umwana abateranyije ku ikosa ry'umwana, kuguhana umwana cyangwa gukosora umwana. Icyo kintu abantu benshi bagiye bakivugaho gutandukanye, ndagira ngo tukivugeho, hanyuma n'ubundi murongera mutange commentaire uko mubyumva, ariko ndagira ngo ngire icyo nkivugaho kuri icyo kintu. Mu bo twaganiriye mu biganiro byashize, twagiye tuganira tuvuga ko umubyeyi hagati y'umugore n'umugabo bose bagomba guhana umwana. Twavuze ko uburere bw'umwana ari 50% umugabo, 50% umugore. Buri wese afite uruhare rwiwe mu guhana umwana. Hanyuma buri wese kandi afite uruhare rwe mu kurera umwana, mu gutanga uburere bwiza ku mwana, mu kwigisha umwana imico myiza. Buri wese afite urwe ruhare. Hanyuma nkashaka ngo tubihere kuri iri jambo rivuga ngo nimba bisaba ko umugore n'umugabo bahura kugira ngo babyare umwana, ni nako bigomba kugenda. Bisaba ko umugore n'umugabo bafatanya kugira ngo barere wa mwana. Iryo jambo sinzi ko ryumvikanye, ariko niko bigomba kugenda. Nimba umugore n'umugabo bisabwa ko aribo bagomba kuboneka bombi ngo babyare umwana, c'est-à-dire que bigomba ko n'ubundi umugore n'umugabo babahaba kugira ngo barere wa mwana, kugira ngo bahane wa mwana mu gihe yakoshe, kugira ngo batoze wa mwana imico myiza. Umwana azafata imico ya se, afate n'imico ya nyina. Ariko nimufata umwana ukamuharira umugore wenyine, umugore hari imirimo agomba gukora ku mwana, hari n'ibyo agomba gutoza umwana mu by'ukuri ku ruhare rwiwe, umugabo adahari. Nko konsa umwana, umugabo ntiyakonsa umwana. Urwo ni uruhare rw'umugore rudasimburwa. Rero ni ukuvuga ko utagomba guharira umwana umugore, kuko umugore hari ibyo agomba gukora, hari inshingano ze agomba kuzuza ku mwana. Umugabo nawe hari ibyo ugomba kuzuza ku mwana. Emotionally ugomba kuganiriza umwana, ugomba gutoza umwana inzira nziza. Hanyuma mama we nawe arabyemerewe gutoza wa mwana inzira nziza, ariko buri wese afite uruhare rwe. Icyo tucyumvikaneho gutyo.
icyo tucyumvikane, ako kantu niko nashaka gukiriyaringa. Nimba bisaba ko umugore n'umugabo bahura kugira ngo babyare umwana, n'ubundi birasaba ko umugore n'umugabo bakomezanye kugira ngo barere wa mwana. Wakwibaza ngo se wa mwana udafite abo babyeyi bombi wenda ntibabana, cyangwa bashobora kuba umwe adahaba, ibyo nabyo birashoboka, ariko wa mwana n'ubundi azakura atuzuye neza, hari ikintu azaba abura. Ariko mu gihe muzaba muhari mwembi mugihari, umwe ataratabagwa ase ni ugutabagwa, umwe ataritaba Imana, nimufatikanye murere wa mwana, mutoze umwana inzira nziza, mutoze umwana umuco mwiza. Wa mwana azawukuriramo nk'uko Bibiliya ibitubwira, azarinda asaza izo nzira nziza mwamutoje atarazivamo. Ubushize twavuze mu kindi kiganiro ko umwana iyo utamutoje inzira nziza, cyane cyane ndavuga abana bo muri kino kinyejana, niyo tutabatoza zino nzira nziza, niyo tutabaha zino ndangagaciro twita ko twebwe ari nziza, kuko ndavuga ko indangagaciro zanjye nziza mbashaka ko ari z'umwana wanjye akuriramo, arizo afata nawe arizo akomeza. Nutazimutoza mubyeyi, hanze hazazimutoza. Hano hanze, aho birirwa ku ishuri, aho bakinira, inshuti azahura nazo zizamutoza kwa kundi wowe wagombye gutoza umwana wawe. Usanga umwana karakuzanira ingeso mutigeze mugira mu muryango, usanga umwana afite imico mutigeze mugira mu muryango, kubera ko ntiwamwigishije wowe ibyo ushaka ko aba akuriramo, hari undi uzabimwigisha. Natabimwigisha isi izabimwigisha. Twavuze ko ubu nyine dufite interineti irihuta kurenza twebwe ibyo tuvuga. Rero nitutabatoza, umwana azakurira kuri iyo interineti, afate wenda usanga karafata imico yo hanze kandi ari muri Afurika, kandi iriya mico kuri twebwe hari igihe mu by'ukuri tuba tubona ko atari myiza. Habe n'abahatoje bazaduhe komantere, imico yaho iratandukanye n'iyacu. Simvuze ko ari mibi, ariko iratandukanye n'iyacu. Hari imico nyine tugomba gufata, tugomba kwiga yaho tugeze kugira ngo tubashe kuhaba, ariko ya yindi twibandaho yacu itagomba gutakara, wa muco wacu, nimba ari wa Kinyafurika, nimba ari wa Kinyamurenge, nimba ari wa Kinyarwanda, tutagomba gutakaza. Tuzi neza ko uwo muco ari mwiza, tugomba kuwusigasira kugira ngo n'abana bacu bawukurane, kugira ngo ureke gucika. Ako kantu nizere ko tukumvikanyeho neza. Hanyuma hari indi komantere, ikindi kiganiro twakoze cy'ubuvuzi bw'abana, kugira ngo ni kuri icyo kiganiro hari abantu benshi bagiye bavuga ati ese ni gute uvuga ngo ubuvuzi gakondo si bwo, ubuvuzi gakondo izo ndwara ntizihaba, kandi hari abazirwaye, hari abazirwaje bakanavurwa muri ubwo buvuzi kandi bagakira. Ni gute uvuga ko ibyo bintu bitabaho? Navuze ko icyo kintu nimba gihaba gifite uko cyitwa. Sindakora ubushakashatsi neza ngo mbinonosore, ariko iyo ndwara ifite ukundi kuntu yitwa mu buryo bwa kizungu ishobora kuvurwa. Urugero rwihuta, infection ifata mu maraso, ariko ibimenyetso bishobora kugaragara, ushobora kugira angine zikaza mu mihogo, icyo bita angine. Iyo zaje mu mihogo iba ari infection nyine yafashe, kuko angine isuzumwa mu maraso cyangwa bakareba mu mihogo. Noneho iyo utagiye kwa muganga, angine iba ari amashira, harabyimba mu muhogo bikaba icyo bita amashira. Sinzi ko twese tucyumvikanaho, ariko iryo jambo ngira ngo ni risanzwe. Ariya mashira rero nta kindi kiyakamura, ni antibiyotike. Noneho ufata ayo mashira ugende mu buvuzi gakondo, kuko bazabikora cyane, bakagenda mu buvuzi gakondo ngo bakabakorera icyo bita kubatsira. Iyo ari ukubatsira, sinzi uwo bazakoresha, nimba ari inkuru, nimba ari ibiki, bagakoresha intoki mu muhogo bakahoza. Mu gihe izo angine ni ikintu ufatira imiti antibiyotike iminsi 3 ugasanga bya bintu birashize. Oro ugiye muri ubwo buvuzi gakondo, ugeze wenda bagukoreye ibyo ngibyo, birakubabaje. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntiwizeye ko icyo kintu cyakozwe neza. Njye natanze ubujyanama mvuga ngo abantu mujye mujya kwa muganga, turekane n'abantu bakuru, cyane cyane abana. Umwana ararwaye
ntashobora kugaragaza kuvuga k'umwana no gutaka k'umwana ni ukurira. Uwo mwana utamushiriye muganga ngo amusuzume amenye icyo arwaye, ko indwara zose zigaragara, izitagaragara kandi muganga akavuga ati sindabona indwara, ariko mu gihe indwara itaraboneka fata izi kalma. Kubera iki tudashaka gukoresha ibintu turimo kandi bitugiriye umumaro, ahubwo tukumva ko dushobora kugenda tukajya kuri ibyo buvuzi gakondo, yewe bufite n'ingaruka. Ni ukuri bufite ingaruka zitari nziza, zishobora kutagaragara uyu munsi ariko ntabwo ari byiza. Njyewe natanze ubujyanama ndavuga ngo umubyeyi ubishoboye jyana umwana kwa muganga, uvuze umwana, nta ndwara itavurwa. Nkurikije noneho ahantu turi hari ubuvuzi, ni ahantu hameze neza, ubuvuzi bw'abana buriba kuri make, ni ahantu hose hafi muri Afurika, ahantu hose ubuvuzi bw'abana buba kuri make, abaganga barahari, amasiranse arahari, hano murayafite. Ni iki gituma mutavuza abana mu by'ukuri? Ni iki? Mufite ikihe kibazo gituma mutavuza abana? Muvuze abana kwa muganga, ibyo bintu bya kenyeji mubishyire hasi. Ikinyejana tugezemo, isi yarananduye, kuvuza abana ku bintu bitari nkabyo rwose mugende mubicikeho mubireke, ntarababujije. Icyo ni ikindi. Ngumye kubatonganya, murakomeza mwihanganire gutonganwa, ariko niko bimeze, niko kuri. Izindi komantere mfite hano urebye ni izo kunyankuraja rwose. Abantu bagiye banyankuraja ndabashimiye cyane, ibiganiro byawe ni byiza turabikurikira. Ni izo ngizo zirimo kandi ndabashimiye, nkomeza kubabwira ngo mukomeze munshigikire. Reka ndebe indi komantere nari nabonye, numva nayo hari icyo nayivugaho. Hari ikiganiro cya mbere nakoze kivuga ngo ni ryari umuntu atangira kwatura amagambo meza ku mwana. Ndavuga ngo kwatura amagambo meza ku mwana ni rya jambo umubyeyi abwira umwana rikamukurikira, rikamuherekeza, rikamugiraho impact nziza. Umuntu umwe yarambaza ngo murakoze cyane mudusobanurire ijambo impact ni iki? Impact n'ubundi nari narisobanuye, ni ingaruka nziza. Hari impact negative cyangwa hakaba na impact positive. Impact negative ni ingaruka mbi, naho impact positive ni ingaruka nziza. N'ubundi nari nabisobanuye, navuze ngo ni rya jambo umubyeyi abwira umwana rikamukurikira, rikamugiraho impact, rikamugiraho ububasha, rikamugiraho ingaruka nziza. Nico nashaka kuvuga. Murambabarira gukoresha indimi zivangavanze, hari igihe umuntu ashaka ijambo akaribura ukumva nyine wakoresha iryihuse, ariko rwose ntabwo ari ukubera ko tuba twarikoresheje ari ukugira ngo tuzimize abantu, kuba ari ukugira ngo nyine umuntu aba yabuze irindi jambo yakoresha. Hari indi komantere ivuga ngo muzatuzanire kapo batubwire uko bigenda iyo bagonganiye ku ikosa umwana yakoze. Navuze ngo uyu munsi nico turi buvugeho, none ndumva kije nyine muri komantere, ariko ndibuka ko nari nagisomye. Uwitwa Mahoro Espoir, urakoze cyane. Mutuzanire kapo batubwire uko bigenda iyo bagonganiye ku ikosa umwana yakoze. Navuze ko ako kantu turi bukavugeho, iyo umwana yakoze ikosa ababyeyi bakabigonganiraho bigenda gute? Babikosora gute? Ni cya kindi nahereho ndavuga ngo nimba bisaba ko umugore n'umugabo bahura kugira ngo babyare umwana, n'ubundi bisaba ko umugore n'umugabo baba hamwe kugira ngo bahane umwana, kugira ngo barere umwana, bamutoze uburere bwiza. Rero tugomba gufatikanya kugira ngo duhane umwana, habemo kuba tumuhannye mu rukundo kandi abona dushize hamwe atari ukuduteranya. Ndumva ari cyo nabivugaho. N'ubundi twese tugomba gufatikanya, umugore n'umugabo, kugira ngo duhane umwana cyangwa tumuhe uburere bwiza. Uyu munsi naje muri komantere uyihangana kugira ngo dushireho umuco.
Mm, hari ikindi kiganiro twakoranye n'uwitwa Anne w'Umukenya, harimo komantere nayo umuntu yatanze. Ico kiganiro caravugaga ngo ni ryari niyumvire ukuntu uburere bwose ari bumwe, ari uburere bw'Abanyamulenge cyangwa abo tuvuga ururimi rumwe n'uburere bw'Abanyakenya. Twaganiraga n'umumama w'Umunyakenya. Noneho iyi komantere iravuga ngo kitu mbaya ni vile wamama mnazoea sana kuambia watoto ati baba atakuja mtaonana ama mnaambia wa baba ati ona vile mtoto anafanya. Kazi ya malezi na maelekezo ya watoto ni wazazi wote, baba na mama. Wow. Uyu muntu yatanze komantere nziza, ndamushimiye. Imana iguhe umugisha cyane. Ni ukuvuga ngo ni bya bindi n'ubundi navugaga, uburere bw'umwana busaba umugore n'umugabo, papa na mama. Guhana umwana, gukosora umwana, icyo ndimo ndakorozinga icyo kintu tugomba kugikorozinga tukajya ku bindi. Yatubwiye ko malezi ya mtoto ni baba na mama. Ababyeyi bombi bagomba gufatikanya bagatanga uburere bwiza. Iyi ni komantere nziza rwose, ndabashimiye. Seko zabaye nyinshi ba ariko no kugira ngo dukorozinge rino jambo kuko rimaze iminsi rivugwaho ugutandukanye. Hari uwitwa Inyumba Aline, my sister, ndagushimiye cyane. Nawe yaravuze ngo ababyeyi mwite ku buzima bw'abana mu buryo bwose, harimo no kubavuza ahantu hizewe. Ariko noneho uzoja kubavuriza mu kirere. Urakoze mami. Ati ahantu hizewe mureke gutuma baba Hakuzimana. Namwe mukore uruhare rwanyu kandi neza. Hari abana ngo bitwa ba Hakuzimana, bazahera kuri Habyarimana, Hakarerimana, Hagakuzimana. Ati none rero mureke gutuma abana bitwa ba Hakuzimana. Uruhare rw'ababyeyi rurakenewe kugira ngo buri wese akore inshingano ziwe, umwana areke gukuzwa n'Imana. Mu by'ukuri yego n'ubundi Imana ibakoza, ariko ni ugutanta, ni nko gutanta chance. Reka rero tubikore neza kandi tuvuze abana neza nkuko nari mbivuze. Ndimo ndagenda mbivanga kubera ko ari topic zitandukanye, ariko nkagira ngo dusubire muri komantere gato y'abantu bagiye banyandikira. Rero Inyumba ari niwe ngo mureke gutuma abana baba Hakuzimana. Buri wese akora uruhare rwe, umubyeyi wese avuza umwana ahantu hizewe. Ni ukuri ivuje umwana ahantu hizewe, muganga ntabwo ajya agarura umunsi, ariko uba wizeye neza ko wakoze inshingano zawe. Urakoze cyane Aline. Ngo kandi ndareba nkabona muzazana ingwe mu mujyi. N'undi wari umbwiye ko kubera ukuntu twarimo tuburana n'uwacu bakavuga ko ubuvuzi bwemewe bwizewe, noneho iwe nguye yaraturebye ngo abona tuzazana ingwe mu mujyi. Hari uwitwa Mahoro yaravuze ngo izo ndwara ntaziba mu bihugu byo hanze kandi abana barakura neza. Thank you so much. Uyu muntu ashobora kuba atuye hanze, yitwa Mahoro, ntago izindi zina ntago ndiza, ariko iwe yaravuze ngo izo ndwara ntaziba muri ibi bihugu zo hanze kandi abana bakura neza. Nari nasabye komantere y'abantu bari hanze ngo batubwire nimba izo ndwara zibaho, batubwire n'uburyo zivurwa. None ngo izo ndwara ntazihaba kandi abana bazakura neza. Urumva ko abana bacu bazabarengana mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo nimba izo ndwara zitaba hanze, si indwara zo muri Afurika. Hari indwara ziba muri Afurika ngo zitaba hanze, nka za malariya, muri Afurika niho malariya iba honyine, ariko ntiyoreka ko haba n'igihuru gisa nabi. Noneho izi ndwara ngo hanze ntazihaba. Ni ukuvuga ngo nino nimba zihaba zifite ukundi kuntu zitwa kandi ziravurwa. Rero tuzumvikaneho ko izo ndwara zidahaba.
muzireke muvuze abana ku bitaro. Komereza aho ngaho, izo nama turazikeneye. Yego urakoze cyane nyina w'inka Noella kina mama ndamusuhuje. Yaravuze ngo aba bagore barasobanutse mukomereze aho, izo nama turazikeneye. Urakoze cyane. Hari undi watanze komantere ivuga ngo babyeyi tube maso, yitwa Nyirabaziga Angele nawe ni murumuna wanjye, ndagusuhuje mama Ryan. Ngo babyeyi tube maso, ibi hari ababikora ariko ntibyizewe. Ni byiza ko tujyana abana kwa muganga tukareka imyumvire iri hasi. Mwana wa dogiteri kweri. Iyi myumvire ndayikunze cyane. Aba bana ni bato abana mwobareba, ariko wumve ko mu bitekerezo byabo kujyana umwana kwa muganga ari ibintu by'ingirakamaro byihuta cyane. Kandebe uyu munsi nabaziye. Iyi komantere ni za komantere nababwiye ngo njya mbona njya nsoma ya mbere nkumva navuga kuri ruga. Ba bantu nababwiye ubushize bajya bampa komantere nkumva ndishimye cyane kurenza ibindi bintu byose. Iyi komantere ni ya papa wanjye, aravuga ngo uburere bw'abana busaba uruhare rw'ababyeyi bombi, ubwuzuzanye hagati y'ababyeyi, kandi abana bakamenyerezwa ko ijambo rya buri mubyeyi ari ngombwa mu burere bw'abana. Be blessed. Thank you so much papa. Be blessed too. Iri jambo narivuzeho inshuro nyinshi, ndavuga ngo ntituzi ijambo rishobora gukuza umwana. Muri video za mbere iryo jambo muzaryumvamo, ku batarazikurikiranye muzazikurikirane ku Isamaza B. Naravuze ngo ntituzi ijambo rizakuza wa mwana. Rero hakeneye ijambo ry'umubyeyi w'umumama, hakeneye ijambo ry'umubyeyi w'umupapa. Urakoze papa wanjye. Iyi komantere rwose ko sawa. Yindi iravuga ngo iki kiganiro ni icya ryari? Ni icya kera, kiri mu biganiro part 5, kiri mu biganiro bya mbere kabisa. Akaba indi komantere ku kiganiro part 4. Komereza aho Demayi, ikiganiro cyari gikenewe kabisa. Ni muramukazi wanjye Demayi, mama Janine ndagusuhuje cyane. Abakozi babyeyi ku nama nziza. Kaneza mami ndagusuhuje. Harimo komantere nyinshi, ndimo ndagenda ndeba izifite utuntu tw'utubazo nk'utu ngutu, ariko ni nyinshi, nzazisubiramo, nzagera igihe cyo gusoma komantere kugira ngo nshimire abantu bose bagerageje kumpa komantere, kuko ni nziza, ziradufasha kandi bituma dutekereza cyane icyo tugiye gukora. Kwatura umwana ibyiza birarema. Amina. Witwa Emi niyo bugingo, ndagusuhuje Emi. We yatanze komantere avuga ngo courage rwose mama, kwaturira umwana ibyiza birarema. Wow, warumvishije kabisa, wowe turi kumwe. Bigira Alex, ndagusuhuje cyane. Papa Manzi murakoze cyane. Ni byiza ko ababyeyi barushaho kwegera abana, bakabaganiriza, bakabatoza umuco n'indangagaciro, no kubarera no kuberera urugero rwiza, kubabera urugero rwiza. Iki nacyo twakivuzeho inshuro nyinshi. Vuga ndebe, nakora ndebe. Vuga numve, nakora ndebe. Iki twakivuzeho ko abana bakunda cyane kureba ibyo dukora bakabigenderaho.
bikabatera courage kuko na bya bindi uvuze kubera ko ubikora kenshi babona ko ari umuco wawe nabo bakabikunda bakagufasha gukora bya bintu byiza ukunda. Naho iyo ubivuze gusa baza bahararuka amagambo. Nico Alex yashaka kutubwira. Urakoze cyane. Turabashigikiye. Thank you. Turabakunda. Courage inyigisho nziza. Tuganirije neza cyane. Your next video uzatuganirire ku babyeyi nabo barezwe nabi. Yo. Iyi komantere ko ari umupanga badi. Iyi komantere irakomeye cyane. Witwa Amahoro aravuze ngo utuganirije neza cyane. Your next video uzatuganirire ku babyeyi nabo barezwe nabi, bateretswe urukundo bikagira impact mbi ku miryango abana babo bubatse. Yo. Noneho icyo ngicyo ni uguhamagara ba Bishop. Ni uguhamagara ba Bishop n'abakansera bakatubwira kuri iyi ngingo. Wow. Iki kibaye sawa cyane. Iki kintu tukinotinga ahantu tuzakiganiraho, tuzashaka aba expert kabisa kuko iri jambo rirakomeye. Your next video uzatuganirire ku babyeyi nabo barezwe nabi, bateretswe urukundo bikagira impact mbi ku miryango abana babo bubatse. Ndaseka ariko ngize ubwoba. Iri jambo rirakomeye cyane. Niryo tuzakurikizaho, tuzaganira cyane kuri iryo jambo. Tuzashaka abantu badufashe kuganira kuri iryo jambo. Ndumva rino jambo cyane tugiye kurihagurukira ku bashumba. Kabisa. Abashumba mwitegure, mube tayari. Iryo jambo mudufashe turinonosore, turiganiriza abantu, turisobanukirwe. Urakoze cyane Mahoro. Mahoro ari mu bantu bari gutanga komantere nziza kabisa, nziza pe. Mahoro urakoze cyane, ndagushimiye. Stephanie, congratulations Bea kandi waguki. Asante sana sister. Reka turu komantere ko ari na nyinshi. Ni nyinshi kabisa. Urabona zagwiriye. Noneho kandebe izindi nka zingahe hanyuma tugire ijambo ritoya tuganiraho mu minota mike. Tera imbere mu murimo w'Imana. Siko ngo bibaye umurimo w'Imana ba, ariko ni umurimo w'Imana. Sindiyo. Ni w'Imana pe. Ntabwo ari uwo muntu. Turizi ni ukuri Imana iduhe ubwenge bwo gutoza neza abana bacu. Urakoze cyane Aime Irakiza yaravuze ngo courage muganiriye neza cyane ababyeyi turize. Ni ukuri Imana iduhe ubwenge bwo gutoza neza abana bacu. Wow. Isengesho Imana iryumve. Ibibare ku magambo meza. Asante sana. Ndumva komantere twaba tuzi ko ndagenda ntoramo zike ntabwo ari zose kuko ni nyinshi. Ndagenda ntora nkeya kugira ngo dushireho umuco, dukiriyaringe bimwe na bimwe abantu batagiye bumvaho, tutagiye tuvugaho kimwe. Courage. Urebye nyinshi zirimo ahangaha kuri iki kiganiro ni courage. Felicitation. Thank you so much. Ndabashimiye. Okay. Komanterera ko ari nyinshi. Umugabo wirahiriye igitabo agisomye ati ko bibiri yinciye mu maso. Nanjye ndabona komantere zitangiye kunca mu maso. Zabaye nyinshi. Reka komantere tuzisubikira ahangaha, tuzakomeza ubutaha.
muduhe n'izindi kugira ngo dukomeze uza kugira ngo barere wa mwana, bamuhe uburere bwiza, bamutoze neza, bamuha n'igihe yakoze ikosa. Icyo turagishoje. Ndumva twavuga ku kandi kantu gato kugira ngo iyi video reke kuba ndende. Akandi kantu gato natekereje twavugaho, hari ikindi kiganiro twakoze hamwe na Sage, turimo tuvuga ku burere bw'umwana, ducikiza ijambo rivuga ngo mu byo waha umwana, muri bwa burere bwiza, kumwigisha neza, akiga ku ishuri ryiza, akabona ubuvuzi bwiza, akabona uburere bwiza, akagira ikinyabupfura, ukamutoza ibyo wemera, twakongeraho no gutura ahantu heza. Murakoze, ndabashimiye. Ako kantu twagaciyeho tugacaho hejuru, turavuga ngo tuzakagarukaho, kandi n'ubundi tuzakagarukaho, n'ubundi tuzajya kumushaka yongera ahatuganirize, ariko numva twakavugaho bukeya. Gutuza umwana ahantu heza, wavuga ngo se aho hantu heza ni bene ahahe? Ni hehe? Ni quartier nziza se? Ni quartier ihenze? Ni quartier mwene nk'ibyo. Icyo navuga kuri iryo jambo, gutuza umwana ahantu heza, yari yaduhaye urugero ruvuga ngo hari umugabo utakiwe inaha ngaha uri muri Amerika, yari atuye ahantu muri quartier y'abantu bari Amerika. Undi bakorana aramubaza ngo se utuye he? Arahamurangira. Warangije aramubwira ati se aho ni ahantu ho gutuza abana? Ufite abana bangahe? Nimba yari afite 6, nimba ari 8, ni nguko hagati y'abo bantu, kuko ni benshi, bari barenga 5. Yabaga ati tureho ahantu wagiye gutura muri abantu bari Amerika, umwaka uzoja gushira bose baba bamwitabe, bose baje mu muhanda, baje kuba homeless, kubera ko ahantu utuye harafavoriza, haravantaje abana kuba ibirara. Nico twari duhereyeho uwo munsi, yaraduhaye ubwo buhamya, aratubwira ati mu cyo waha umwana cyiza, utekereza urengeje ku burere, urengeje ku bumenyi bw'ishuri, urengeje ku bwo kumuvuza, ibyo byose twabivuzeho, wahitiramo umwana kumutuza ahantu heza. Baravuga ngo ahantu heza ni bene ahahe? Nkatwe dutuye hano muri Kenya, buri wese atura ahantu ashaka, kandi hose umuntu ahatura kubera ko hakunze, cyangwa ahatura kubera ubushobozi, ariko haratandukanye, imirerere iratandukanye. Umwana utuye ahantu hari akajagari, wa mwana akurira mu kajagari. Umwana utuye ahantu banywera itabi, wa mwana azaja kugeza muri 15 naho harimo. Umwana uturiye akabare, azaja kugeza muri 15 nawe asigaye arabura inzoga. Naho nashakaga kuvuga. Simvuze ngo mujye mu makartier ahenze, simvuze ngo mujye aho udafitiye ubushobozi, ariko gerageza muri bwa bushobozi bwawe bukeya, utura ahantu abana bawe uzashobora kuba managinga, uzashobora gutoza umwana ico wamutoje akakigumana, kuko kubera gutura nabi uzamutoza ikintu ciza, nagera hanze inyoni zigitore. Hari ahantu Bibiliya ivuga ngo umubibyi yagiye gutera imbuto, zimwe ngo azitera mu nzira, izindi ngo azitera mu mahwa, izindi ngo azitera hehe? Mu nzira, ngo inyoni zirazitora. Si ukubera ko yari yagiye ateragura mu nzira aho tunyura mu mihanda, yari yaziteye ahantu hatari safe, hatari security. Tura ahantu uzotoza umwana wawe bwa burere bwiza turi kuvuga, hanyuma nasohoka inyoni zireke gutora rya jambo wamushizemo. Inyoni mvuga rero ni ba bantu bamuzungurutse, ha hantu tuye hariho abanywi b'inzoga, abanywi b'urumogi, abanywi b'itabi, cyane cyane ku bantu batuye muri Kenya. Ahantu dutuye uzusohoka gutyo, wasohoka muri gate ugatibirana n'abantu bicaye basinziriye, banywera urumogi, bakama hasinzirira umunsi wose. Umwana wawe agakura abona hari abantu bazabirirwa baryamye kuri gate. Hari geza ari atari bano bantu babayeho neza, bano bantu bazabirirwa biryamiye aha ngaha, batabazwa renti, batabazwa izo kurya, umwana kumva kubera ko ari bo yakuze ahareba, kumva wa muntu abayeho neza. Mu by'ukuri siko biba bimeze. Tura ahantu umwana wawe azasohoka agakinira, akaganira n'abandi bana bafite mind nziza, bafite ibitekerezo bisukuye, ahantu atabona ikibi, kuko wa mwana nakura hakora abona ikibi nico kizamukurira mu bwonko, ariko nakura agakurira ahantu hatahabona ikibi tazamenya ko ikibi kibaho. Bicagiye ari abana bamwe ahantu twagiye dutora baza bakurira mu bipanga ahantu
waganiriza umwana ukumva umwana arera mu mutwe, nta jambo ribi rimubamo, ukumva umwana ntaza atukana, ukumva umwana ntagira ijambo ribi muri we, kubera ko iryo jambo ribi ntaho yaryumvishije. Ariko wowe utuye ahantu muri mukubite, umwana yasohoka akamwumva igitutsi bene ca kindi c'inani kimwe nawe nyine utosubiramo. Bya bitutsi by'abakecuru bahagaze hadutuka ruguru. Ino noneho haba ibindi bizo mana yanje. Bene ca kindi baza tuka mugenzi wiwe wowe ukiruka ugahunga kugira ngo iryo jambo utaguma kuryumva mu matwi. Rero uwo mwana nakurira muri ya quartier hari azasohoka kumva kiriya gitutsi, azogaruka muza gitukana. Ariko nasohoka hanze akakira umwuka mwiza, akaganira n'abandi bana bafite ibitekerezo byiza bisukuye, azayinjira mu nzu yagaruka ahubwo ugasanga karabungura amawazo. Nkatwe tumaze kugira abana bamaze gukura, aza kubwira ngo yari hasohotse, yari hano hanze n'abandi bana bahaye bakina, ngo yumva umuntu avuze ijambo, yakubwira iryo jambo uwo muntu yavuze, kumva n'umwana ufite igitekerezo kabisa, uwo mwana umureze neza yozovamo ikintu gikomeye. Ariko babyeyi bavandimwe, uwo burerera umwana ahantu asohoka akabona bamwe b'urumogi bahaye batukana, abandi basinze bamwe za nzoga, hajye za nzoga zazita gute inzoga zahangaha ni kabutindi, aza ndangoza bihumuriza akamasara akavuga amajambo bene yayandi atabaho. Noneho umwana karakura haye yumva, mubyeyi uzovuga ngo umwana we yangirikiye, tuzomenya ko umwana yangirikiye, kubera ko yaza yirirwa ni habi, kandi hahandi yiriwe niho hamugiraho ingaruka. Ya impact navugaga niho hazahamugiraho impact cyane, kubera ko niho yamaze umwanya. Ariko umutuje ahantu azaza asohoka mu nzu wamwigishije, wagerageje nk'umubyeyi, ukagerageza ukwawe kose nk'umubyeyi, hanyuma wa mwana akaza gusohoka. Iyo asohotse agahora n'abandi bana bafite ibitekerezo byiza, badafite mind nk'iyo ngiyo, badatukana, batagira gute, wa mwana azakura neza, akazakuviramo umuntu muzima. Iryo jambo sinzi uko muri buryumve, mumpe commentaire, ariko kubwanje numva gutuza umwana ahantu heza, mu bintu byiza waha umwana, nyuma yo kumwigisha neza ku ishuri ryiza, nyuma yo kumuvuza, nyuma yo kumugaburira, nyuma yo kumwambika, wamutuza ahantu heza kugira ngo wa mwana akure neza muri kariya zose. Areke kuba afite ubwo burere nyine wamwigishije, areke kuba yize ku ishuri ryiza ngo namara yangirikire mu muhanda, yangirikire muri quartier. Murakoze cyane, reka uyu munsi dusubikira ahangaha, mukomeze mudushigikire, muduhe commentaire, kandi nyine mukore subscribe. Biza bikunaniza iki? Hari abahungu bamwe ba hano hepfo zabaga ati wowe uri hariya hirya wowe, kawe wawe ndeba, biza bikunaniza iki? Biza bikunaniza iki kugira ngo ukore subscribe? Ni rimwe gusa, apana kabiri. Iyo ukoze kabiri kera ububyije, uzi ukoraho rimwe, wandike commentaire, ukoraho ahandi hameze gutya like, uzaba utambutse kandi uzaba utanze support yawe. Murakoze cyane, Imana ibarinde, dukomeze tugire ubuzima bwiza, tukuganiriza abana bacu, tuba inshuti nabo, tubakunde, tubatoze inzira nziza, tubatuze ahantu heza, tubavuze neza, tubigishe neza, tureme sosiyete y'ejo hazaza nziza. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Asante sana.